Si benda ban kersan ya ke skul bat ban siu tulop ya kinu hikai ki nongelam jong ke dorbar snong mauro hne ke sngi ke la plak paj ba ya ke tiket lucky draw ha plau jong ke skul ha ba keren bat kinong tok kubor urang ba snong ka maulai mauro ba HBR lengdo nong pure ulai thu ba kum ke snong ke la kersan borba ban siu tulop da ke snong saki katu kat ningut kinong hikai kibahikai ha kini ke skul Mauro Secondary School. Nak liang orang ba snong la yuthu ru ba kum ka snong baro kilong yeng kila don bentalang. Nak ba no senyang bat kersan ya kini ke skul ba kanang kiu syakman. Dah beli ikan ni kena tiket nak bentar kalau kita dapat nilai pelaj baik bah bentar. Yang imlang salang, tak kampang imlang kejumpa kumpul. Lihat ni kapor, mengina kalian ke MC, patlang barok ni bangi dan hani, ni kit bok kit uyang ya kani kajing, pesan kepada kejongi. Ban raise fund nak kebantaban kuntiu kini ke skul ke jengki pat mengit scam ini ba merubah sedang minya tresitom kumbai ong i ramba sinong piru hala ke jong kebenta jelek sitom bandi kini tiket bat niru kunti nong kesan ke skul minya pesan kat bala dengan ngehi ba kan longka project kaba seiso bat kaba job Kublish pun tak jumpa. Kajeng temu kajeng ni bang temu raise pun nak ke skul. Kini ke skul jangi ke skul kebala seng na dengan suai. But kababuan hi naki kena skul kide ki buan naka ki long yang ki baduk. But kabai skul ruang ni kide tangsan hotel kasih benai. But ngidon hadu kelas 10 nak bentar ki kai 8 9 10 kemudian ngisi tulop nak senang kemudian na baru kinong senang ki senang apa murah ki don bentalang konsi ya kini kabai skul ketulop jong kinong kai ti ban pensteng ya kata jengket nila perkhat ban min tulang da kani careful draw ban raise pan nak bentar ban penmi ya ketulop jong kinong kai ti ngakentu hal ni kapor nak bentar ki basna bat kwi kini kismu panirap lang da dua ceka lentang santo tengah kamta majinong senang borok kini benisya mentalang bat kanong gejengker kru bakraw kini ke skul ke jongi keba buan hikum ki kana skul mulai ki kiwan na kalong yen ke badung kalong yen ke ba ni kimyo banit si skul ha si skul ki ba ramdor ni kini ba skul ni kalong tang santo tengah si benai de taru tamak bentai ki kana ki ba wan kalong yen kalong sang ke baduna Kanungot kinong hikai ki don hapo kani ke skul. Dukan manta ngi sim kibal nakalian rangi bangisiu tulap kilam makakidon kemalangut kina kai ba misiu ya ka tulap naka sinong kacami gunung kapoy la hakashi panay kan ba hapo kas sapo haja tulap misiu na kumta kina kai Ti ya kani ka pisapat la penmi da kinong song sunok ban. Ya kani bar quite the contribution kadai na kinong song sunong baro kinong song sunong hi kawai galang yeng kisiu kumasis pa arpo naka pisah sunong but arpo naka ta pisah ba kisiu kalej bet naka benta kinai kai jong skul. Di kata kala ban penmi ban kersian da ka sunong naka benta kini skul jong sunong hi bar kawai.